Akwaba eba attention TV so enana pe mo sonfo ekwia entwiwa papa bia te se me famous se a edisika beto apono so try me share me na me famous sencho se uhun senkyere ne ewo abrabo ma ahofedua se maka se me ameje me hu di se me ankasa ye ka ahofefo a me ka ho bi me ka wo do so nti me so meje me hu di se me ka obi o so fo akua ntwa na me de sa ensemba bedo na me ka se Obatampa travel and tour agency for na esomasin Obatampa travel and tour agency wo pese wo ko suade wo pese wo ko tsena wo pese wo ko ye adwuma wo pese wo ko vacation bi keke wo pese wo ko hwe baby na wo ba wo pese wo ko di dwa esrew anase wo ko to niema e de ba beton a business a Mr. Fred Obatampa travel and tour agency for omonama no egu screen na onu omo enisa wo so efa afwan to some na me ka say ye too far akoye papa Owusu Bempah asue ye papa Owusu Bempah ne Reverend Owusu Bempah na evangelist mama parts entokwa we ye nim ne obetumi a stop tantokwa ze nim ne odi nsuo begu sankrofo akoma so atrese obi a behu ne bobre e onyame adwuma nim me trim say na obi a hu ne bobro nti we ka we beka na we na ye call Reverend Owusu Bempah asue ya o say emre bi IGP o sin krato e koma IGP emre bi IGP e de nsema betu ja se wa sofo bi kra o be hye nkomo aso dem kra ye nya wa ye nchew emre bi shata wale kra ko ka se ye wawu nu kra no kra so ye chi patro IGP patro uti e po Owusu Bempah na ye na denti na waja evangelist mama pata che so what it na brabo IGP nti untumi ye hwe mfa IGP nti sa mami sebe nkwasi asebe odi nti uhu ya na patro mi de misha almost semi penalty me de sebe be sho sebe nkwasi asem ni a etutwa sem a evangelist e di gu me Owusu Bempah so nti IGP nti uhu ya na mami tumi bom ewuto e mami kra collapse yedru bosa IGP misra nti uhu ya na so for the ultimate come anu tum se enkom de o man hye wa so dem na maami se me nkwasa se ma odi die eno de uhu ye na je se maami esampam me maami de me ato na no aye twa apia na je so de me twi ne se so IGP Owusu Bempah se we de want to IGP want to IGP se ma anye bibia mfa ho a Adre papa Owusu Bempah se IGP ntimi a stop evangelist mama pata onu ankasa edemra ne be hye nsem but ye hwe papa kakra ne oka ye twa ho bra sese na mi gira no maka kira Ghana mampani ene vice president ene IGP so man pe asem bi anka kira maame no a memfa mra nhya me nsem but I will do something me kan okra me sue wonyame ofre me sue me life hwa IGP mame kan asem bi IGP wo si obi aka se wawu enu nti ukokwoche no yese shatawale esu wawu koche no osofu bi hyenkom efo obi wo ho waba be declare kra se mo obi an hyenkom so obi bewu enu kra wo bible mu na mami we ti ho ebo mi owuto nti IGP no nte menti ase se obi di oya emra enya no but obi di oya emra entimi nya no na kanu a meda hospital nkrofo de mask show manim aprosifo be 8 kutekutatuo e de kaka motobi show manim me de handcuff begu mensa me de mi wura ka no no ehefa na nko mo de me ko IGP no be kirem me kan crash because hwe osofo minya revelation me catch osofo na nakwasi minya revelation die see ye no me hu say aprosifo e de ma hyekem e no ma yire me e na ba ko de panie e wo me ha etimi so panie num etimi ne struggle na panie na no buyi me tia mu ma ne pie omo se so no ka me ho omu nyina ate
abrantie bi no ye police ni no ho wo ye me witness em say wakakura ma masofo e bibrate sofo na kwasi mu nyina ate ade ni see en minya shock mi ni pressure ba mi hu dwiri me se bibi sa asi ene niema ye famu efra no pakosi satam na aduane nkama no na nsuo nkama no eti afemi ametenka se na maye mre afemi hu twetweme ana mi hu se me hu mfame afemi me se mefe mi bibi enye yi asa mi hu mi sizi enti omo eho no ena ba ko ka kire police won se bibi ye sofo Owusu Bempah police for no buy no mu se ehu eno mu rush me call police hospital ye de ma control ya ma me drip na wo IGP wa ma order se fa handcuff megu me sa abra drip se me so na wo ka kire me se we ye mra nina ma minti na we nyina happen ye se ma me da so di matem eno obia yi nani na odi matem ana fe wo bom owuto ama me ma me collapse ama ya rush me for hospitals ana me church members di osu yisu matesa makwa report case no na me hwe di approach for be Ghana ha enye obi ade awo na na ya nkrofo se dabre ye yahufo ohu die si ye ni die si na kana nkomo de be family nkomo de mekoi enam pese na na kufu ado Ghana man penny one vice mumusa IGP se kana nkomo de be family anajo no ankomo de mekoi here me da se o de bretwe wa kotie papa we back to back ya papa de to na ma me Agradaa so ato nyame adwuma no me sra mu se ne ye no papa Owusu Bempah me sra adwuma wo chance nam evangelist maaye me sra papa yesi ni pagigifo we osen bonsam sa na mama part nso ni pagigifo ese bonsam me de minim ne ogege ne yonko minim ne asesi a o chance a o tete ne yonko na me sra mu nyame ahini hu adwuma sesi a papa Owusu Bempah si e ba asole a anasa asofo e si e ba asole a ye penkwaje asemo na atio ye pesatra wadwo because baby ye ko dru abrabon mi ye pe obi atu ye fu se ye nsatra ya adwen ye nsan ye chimra na asofo abasesi amudra pulpit atese beef nkwa ye be pon asole 3 o'clock no na evangelist nwa asam nkwa na wode kofie mesrem asofo ye ba monka bible no na we dia kwa se Matthew chapter 25 verse na mama evangelist mama part mesrem sa quotation we asofo ye srem ye ba mo fa Agradaa asamai na munja sa beef no e wo pulpit no na me ka o se Queen University Foundation esoma se ame this adumedi e bro kama na obatampa talent agency for so esoma se a chese me di dwumedi kama wo be fro batampa omonama no egusuru ne akakra kapa me bo ne nketewa na ma ne gu akese pa mesro from we enye se dede bi ne yeyo we enye dede bi ne yeye yesi ne yehu na edi ani eden edi hu adanse mesro opa kwantu a obi nji usikandi 1 year na wonkoye 6 months wonkoye de bi ewa dodo ewa too much from batampa na me so oni omundi ensa wo so nkomo papa efa wa kwantu sem wo so mfo akwantuwa papa bi na me de ensem yi ebeto wa pono so me da sese wo jebre etwen makra